ka jing seng samla jong kabalang Presbyterian air pakon lingba ka komiti kerpang benta ka singkala pelong da ka jing seng kerpang ban pen mi pisa na ka benta ban yarap ya kabalang ban tahi bat shna pandap ya ka yeng mani bathamai ka badan hapadeng ka linti ban pendap no ya ka ya kate ka jing seng kerpang kabalalong ha kapor shipaji shteng no pai sngi ha yeng mani jong kabalang Presbyterian air pakon lawan ban sam ya ka ktin ka jong ublei do uba pinch ngai lang and sim rang babalang kabalang Presbyterian Jaya Lom Sham ubadeiru Deputy CM Badang Shuhyar Shuki ha KJDC Blasakiru daka Jingdon lang kakong Magdalene and Maulong MDC ka Umsning Constituency uba Rocky A Marwen uway ni kisamla rangba nakathan Umsning ki rangba balang ki temen basan lem bat kispangon para bangen jong kabalang Presbyterian air pakon bat na kiwe ki balang. Kalau naga kitab yang Isaya kalau nang basang pusat kada kabar kabar nganlek hasma jomne badia dijaga koru orang ngan kenmanan nganlek hasma jomne badia dijaga koru orang ngan kenmanan kene kalong ka jingkeng ka jong Isaya akalong basang pusat kada kabar kabar lese ya ambu ka jinggali ka ka daw batkuno Isaya uyoi barsnoto habaw grand yegini kenten nganlen hasma jome bagi jaga orang ngan kamran ka jinggon ka jong Isaya mau belai bagam kenti bang tan manga bat manga ubala ban pendek yegi baro ban bahaya ye baro ban itna ye baro tamangan ye bala ban magan ban pendek ye orang ban leyu asma jongi bangai itu bahwa syafal kai gatul hadir salam itu pahawaro apa yang terkul hadir salam lantai ka daus im solomon berhadin ka jin penjotno yang terkul ke bandung hadir salam lawang ma i ponisal kila don shisha ni no mensim ajing pai donod pakai snowski nama la penjotno yang terkul hadir salam kalau masuk yang dijiu gimana ikun Islam gimana syaitan pun gemarau hababila hari ijir pada kini kiri akan percaya umno pandai tepat ia tempel Jerusalem tanggung gemarau kelen gimana syaitan hadiri kepercaya kamu masuk yang ki bantai pat ia tempel Jerusalem Henry Blaine lakukan hal Isaya, manai mensim yang ikutisal, banau wat abatin, wat no mensim, wat sneusi, ngamlek haswajoni, bagi dijaga orang ibawet
hal kajing tu jauh pi bantai ye kan ngan kan madan iparmai kan pak bambu ya kan ni dah pang agi santri kimat kaman kebalik kong susu kat kau kan ni halo kami kapang kabang pulir mentang kabar katu kat ni beriu haga baik ibau boleh bayalan pada dalam rangka kapalai kejingkai pat ia tempel haji Jerusalem kapasau ke Christmas alam kemat jingpen kede ublei pat pelajim yang ini nombok kapasan kejingelam pada jingorangkan ublei pat ni kapanikong susu katu kami harus kami kapal iparmai kupang laong yepi bahadin para penjadno ikat tempel haji Jerusalem kalau sisa kajinno mensim kajin snowsi yagi kon Israel batin dolshu kayen ban syakri ulai kayen hadapat kurang ulai syam kayen hadapat kinyor panyakran ban ulai kayen hadapat iyo ban kumai ulai naga benta ijingnya dulu haga tingin jogi kalau sisa kajinno mensim Henry ulai ular lembau Isaya, Jeremia, Banomban, yagi kon Israel, bangimdei banok mansi, yemdei ban ataten, namar ngan ulai jongki Israel, ngan lek hakmat jongki, bangan tembekut yagi baro, naga bentan jongki ulai. Ikemang mahamba katum kakitab kajong Esra lakho akagide ko kani kadintay pa yagan kanyan kabaran phalangro akagiganay ban kag dukhon kabadon haga kitab Isaya masaw po kadukot kabasaw kabayagay ban kajing berkera yaga Christmas. Orang nakni dijawlai Isaya saw bawat saw yaga jagat hem baro en pengendeu bari rumba baro en peniya bari kibar kelan en penbe bari jagat korum koram pen makan Isaya wai tulpa syaphan kajing wan kajing utrai jumi Yesus Kristus kuku kendung Yesus habat lehem. Dagi spasnya semua ke Christmas Isaya oleh Furpa ada kitab kejong Isaya. Syabhan kejingwan Ublay ka kabiglayo asmaw ya katin ka berkim di jongku. Katin ka jong ublay ko tungin ay mo ublay na marulong babha. Namar kejinglay isin ay di jongku kilo kibang jubun. Kabingiyan hangin ila yoslo menera lagi mun ki baro kawai apa on epi kan kasni kabakar pa ju bisama nada ublay untay ya kani kapala leno ay kateka kum kisamla ki berang kabenda kabakau namanta kabalan nagabda kunu bantay nagta kilong yin kilong sem kunu bantay nagabda kidolot kabakar pa ki jongi Tungi penjana Israel kejadian kejadian baik-baik. Koi, nimla alen, ni shisha kejadian apa ni hai syarun syarun buat kilong sem, ni ma kejadian kerdo, ni ma nam ta kejadian babuan balang, pada mek sihem, apa ni hai syublay, kei baro kemat jauh kalau tak. Kalau kita kejadian Kristen, kejadian ya kebanyakan pendam ni lagi. Cakki jomu haki por baro na next camp magani ka balangu kala banyeng kikam kibasa la na bling makakti ka basbon ko jomu play kidon kilong sen kibadok kibasok don kilong kibasan kasan ka bakikhan damda kita kikun sweat kikun bang litungin dumani na muta jom kiru na kabanta kita kibapang kibashitom kibamsya na yo anwan siya kaya
ni mani yung ju ble baningin scam baga jing tu ka bapha ka champi ka jing tu ya e ba pinte na ka yin ka chamu hala mau siang bas scam ble no eno ya pi ble na ka benta ki min sim ki ba ko ro yo an wan yo ki ja ha ka yin ka ba kan tam ka chamu hawai ganun mana pandon bat hi barabor ni ka min sim jo ke jing tuai ka min sim jo ke jing ku kan do na ka benta jo ki ble Nginyay don pa nginyay kit, naka-Porsche ka por. Nginsyad pa, nakabenta ayaw Christmas. Pag-amit siya, tungimpiang yung Jisu, kakadorot ka dyan. Baunong-unong panim, unong sius pa, unong unjuru, unong anajing suka, talaw yin, talaw sam ka dyan. Begin nyo, asya ka Christmas, kabasok, kabakamen, nakabenta dyan ng baro. Banasok ba tayo, blay, hihap kibalit, kiblayo, ikansap ka dyan. Ublay ka jiksuk na kakuipi. Unang padangkam, nakabita ka burong ka jaku, nang nakikam ki babha, kapir ulang, katakalaway ni jong kapalang. Banay ublay kerpang ni kabalang Presbyterian ni Epapan. Kanin. Kajing angnut jong kamet, kajing dawa jong kamet. Idon shibun ki kam di Bangla bande. Bandai mapendam kita jing mensim ke jong ni. Kabang kongsan ada jing Kristen ke jong ni. Kalau bagi jam berpai sholay, nadam bagi sopan ke bakrau, bagi jik kulai sulu, ya nadu ijamat bersekretari, jangan jik saya sama jangan balam persekutuan, jangan dari syong erpokan, kita hot ya na pada dan bentang hari ini meski. Karena ini program jik saya terbang, karena ini syukurta ban penmi yang afan, nak ban pendat yang ini mani. Nga kanmao ang Muslim na nazarkan kanda yung pangawan. Nga nagkanmao kaniging mani kadang syustan. Andrei kindet mani ang mga ruh ang kaniging kampaw na iibakan ni kalayin. Hagi santali, ndripli kisdam talalit. Kani kaniging mani kala jandak kadai kiting yalam nanti ki jom play ba kadai jikshin ham persib ki jom hi. Ipat ki jom play ba nok sinyang. Ulo ban pendat ban perulong ya dari temple kecobu, di kejiwan kecobu yang kini meski, dari kasih bentang, panai mesin di pagi kecobu, ay pada jika nur kecobu, kumki kun Kristen, ay pada jika nur jadi sama juga balam, pada jing penuh yang program, jing penuh yang jing seng bakarpang, dan di kasih bentang, pan penih yang pandang dalam benda yang ini mani.